mana ye Wanlu TV. Yuk matie kabino la kelia ye Tom International Distributors Limited wacharje mi marwam gila mal metiji ganki poro nyonyo magi duju rwam gitila mal benda gitiyu mabe wanongei Old Kampala Rashid Kemis Road Mukwano Mall. Sam's Crisip obero gira mwera madano weng mare Uganda. Jemi pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jemi pa Sam's snacks e supermarket duju matile waman. Ajuri in metinero lokang diko matin watie kan I program megwa ini programi ruping tin boberu kan wane ema akwero mo beru kan yak lok maduong ikine oberu lokom nipo wanero ngom matime ikar machon ilokum luna eclipse wero a ke kunu beru bino mete ke ngote katime itenglog mapat ma wanyo lokum queen wa a ke kunu kita gwa katika kwanya kwede mikelo alakaloka ilo mamegi ikit midoro teach wanero bene lok pa State of Nation Address tin la dit lobo obu kati kabin ka lokanyo le Uganda mi achel tika me lokom Ebola matika yiludano I mubende kasada kidong chegegwa wa ene wa wero wa biro beno wa mete ki lok mamegwa kun watika neno lok pa la lok madit pa pate FDC man Honorable Ibrahim Semuju Nganda mo wachini gimo ke ken ma European Parliament tika lokone pira magengo Uganda meta nyim kitij mamegi mitoto mo onyo nyupo pipeline PM dong chena maduong ke kariye go wachuni kawadugu I program nyoy segment mamego mi ario mana bogalam wabi bedo ki welo mi awara ma NT MP mi Nwoya East mo biro kan kanywako PDM ramo nyako nyige kining strategies ngom ma NT kwede matamni pira attack kidong bene wanero matute kono wataka dok ilokum fu wanene katika yele matek twal ikar makarangech maliye juberu ka yelo dano inoni liye chika balo champa dano fur matek ento waji giberni Paul don't lose hope ketole moro waji kwede gen por wen umete wono kitij matek ci watika wachini tini eni ma ero birni ngoma tika mina I dano mitij matek kidika pero mukada tie wek diri ke peda ko ben matek twal nyo pero peda ko por ilobo mamegwa igangwa ni dan pe ki gena chama PM pe go yupe afoyo in mitikwedwa uye wajol Honorable Okello Charles Komlock afoyo twal moderator weka war ma diet bene ka po jomatika nenwa jomatika winywa wono choma be ket madong moderator waja anya Okello Geoffrey Charles Komlock cha kene ke luo nia ni Charles ci biir dox cha an ko ya daro ngiyo luo ngani Geoffrey well wengnia okay babana umina nying me Charles okay umina nying me Geoffrey ci dong ke Okello dong bieno pierre kene luako mi lok ni Komlock yo luak dong ne luak ni Komlock pien lok ma gene gi ngeyu ana foy twal won me jola kan ki bene mi na kare me nywako kilutwa lok mo ma chigo foy twal Honorable wachiro yo yor PM lawu wonero iberu I constituency waberu ki luor ni gwak bene PBO entoro about you matek o weko bene late enting weje o lok mo tika nywak na jimni tima duong ento watamani wiye miro chirati la chincha ma wabede I biaklem iberu ki strategy mo nero pero beru tek ikaro ki program mo me wachini gamente no miro nen kit madaro manongo kwede ker mati I lokom PDM ma beru kaneno ngiyo ko ngoma tika time wiyamo ano news achel mo wachini iberu ka mobilizing dano vulu jomatiki goro disability jomatiki tuo HIV AIDS groups kidong the marginalized groups minne idiru gi chok we gunong la nyut mati I nyo benefits I program mi PDM ka batika neno teach metika tune and mi mobilization ma pera tek to twali in kitami honorable itami dano romo nongo
la nyot mati kining onyo PDM romo kelo Alokaloka iko pa jon ini kining afo editorial moderator me achel PDM obedo program pagamente ma gamente tamo me bieno en come i level me parish eno ne ye program ma mero kelo karo pagamente kita lemon waje as a whole maloro ilok melweny ikom chan tutwale iteder ken ma gen goribu kichura yup eni tie tutwale pe dano percent piara dek wiya bungwen kay job dano mia chel me mi wayo no yup eni keme tutwale ke dano piara dek wiya bungwen eni kin mia chel me jobo me mi wayni ni omiero okwanjo enoni ki kama don go kang gaye gumo go kang gaye chukel gi ikin lwak mukene pasen mudongeni magitika tich kilok me lonyo me lobo me nyano lonyo ma meggi chi PDM obedo program makit meno pema achel pema rio pema dek chake ma gamente chake Uganda iada program machal ki enoni o chake mabe pia wano waloj ken piar bichel wiya chel ento pe gumaraj ene yeni kerika beti program makiti enu utiruberu kare ke kare paga watim polgi pe onyago nyige kare duchu ma program mo beru pe nyago nyige gameda temo kwetu giango motime wege ka dago be chao program mo kenne chi wego gin ma ubale program mo ni mo bale ni no dok miero tot ne pe dago dugo chop nyenne chipi gumaraj kare duchu ma program ma nyen bieno mo kenne bieno ite chiek ma pat so no tot chani ugoto kamo chi dong kar mo kenne wego piere kene ma pia beno o way dok tich palwak no kato program ma community o dago tek ana tamoni uyaponi ana waju ni en kilo achel enuni ene wego lok pa PDM tek tu chakke ki ya chakke ne chot ni karma president en tiaro pi PDM eno tiaro lok enuni ma peyano ke rubu ke nywa lobo ne ke chwe mabe nan no nena ni pien chik mono peke ma miero do PDM wego ki yenyo chika yenya kake rwaga ye PDM en mana noke makikelo ni kela Alokaloka kakwe wabi o iye atamne pier tek ne dan go niang ni PDM pien chike pier kene oberu pe wa ke rwago ite chik me cooperative ileb ma chik me ke ni ke luone tia 4 ite chik enuni ka ini ng'eyo lok me cooperative chi none cooperative tike principles ne abero so ikiene ma chel principle ma chel ne tiki open membership ni dano weng tamani ene romo donye cooperative o mioro dony
eno PTM petike open membership piana wechini tie % pia deku ya bongwen so ka in dano kin gang gitamani initi mabe site lokini Perang bedi ye ina no kama burako tsako no cha mamar katika ngwen madui so kelo accident teje mi mogo gire chal mada chalo pila me abich me PDM tielo ko mindset change kin bene principles me cooperative achel bene tie ma wajo mio kar education training ki information ma weng bene en duago kero ene pila eno me nama bi me PDM so ene penyo ni en dong ma nak no ke la and yes no donc ma football po tiar ka ke la na meron kita ni mindset change wa mer ne lokum fonye lokum miu lok mingech ka wa ngero ni pila enitie wa meti ala obetie wa tapping kining potential midwak na chen bot joma mekwa okay kawa kelo pila me PDM chiwa kelo principle me cooperative wakwanya rio magilu megudi yes education training and information kidong eni mindset change umiar kitim gini ni i cooperative penga moa e chiaro ka bien ka fonyogi ina no penga to mo chiaro yubu gina en tamne pier tek ilufu ni chi bien fonyogi lufu ena igen gi beru pinji wan miero training makoman giana gi yenyo jo mene miero ngo o mini gi ngej kono mini gi ngej ki di porro kono mini gi ngej ki boardroom ko mono dong meggi kumberi chawani PDM kiluo me lo member ne ubieni training no wanying training ne be lo member pengo pe gi ngeyu iti na poka ne so gin ene gin matwere ento no ke duago kero me deciding jemi weng mamioro time iching jo magien lo member amini la bolu kene kumbeti watiki koko maduong madai kien gang kamala wo food banana aki ye ni jo mo ki district Lutela me district. Gien donge waine account udon ke yapo. I bank. Account per group me PDM donke yapo. I bank. I penye ni. Anga ma yaba account ira. Chake ni. Actually te chak eni. In moderator kay chiaro e yaba account ira onyo I group wa. Ano di fraud. Ano bank fraud. Ano ni kuo. Time nining. Pitime. So, mono nyuti kitma deliverable achel. Gi achel ma pera tek ma PDM yarukeli kin lwa. Empowerment. Dong no uta mere cha manual. Ni in ka ini a no wayang bene fura account ni we te chobepe ena kumbere pe PDM de chiar woni lu wor do yabo wa account nu eno ti empowerment eno ni care mano obiru bori ni kumbedi dong in dong kil wori do ramo operating account eno ti deliverable achel ma pere tek honorable kapani mana Nki yabo account ir dul mape madula na kiloni ghost groups ento bene watiki ko ni chene Nwoya shiling million mia rio kia boro
tie ma kore fot pokati ati Lutela mo bedo ke bik man in lok matika kwanye gazette the New Vision mo kar ching barja million miario kia bor tie mo rwen Nwoya RDC kao kilo tela mo kene chal woni o miyo advice makno technical advice narimo ke ken matamne lur chi pig de mero kiyo ki managing me dwoko chiling million piari wa chiel as of last week. Yes. Mero chena mudu. Dong ngat mati ken gang chane ma ini miti no chena enu o borni. Gitika kuor chena enu micharo ka fu. Watimo kikining, wachako kikwe. Well, waka dong dugi manok ni meno. Jone pego yaba account ke ghost groups. Group gitie. Enter. Gian no pegi tuer me yapo iki. Okay. Group ano nagtiegi. Gian no pegi tuer me ngo me yapo na iki. Gian magi machalo technical people gitiki kero me konyogi. Guiding. Okay. Wek gian go tim gian ne kumgi. Wek gian go fonye. So, gian go timo bal madrid bene yini ngema be bal madore lok me bank peke teri peke ka 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 mo matitidi ruti ridu badete chi loki lo ni be lo ada ni meno chana olal ti lok maduong lok kom chanta eni ma chen ye na tek ni Nwoya uno chiling million mia ngwen kapau ya bero ye na tek lo ada gena ye ne yore ni chiling million piar be chil ti murem mai wi so ke medu chiling million piar be chil e kum chiling million mia ngwen kapar bero chi kar kana chuora ne beru yot we ngi chiling di meno mi ada onong ne ni Nwoya Lok Mario bene yeni ada bene lutijwa mapol e karma lok kedwa do gola kwene ka yubu bedu ko ci bada go yubu bedu ci gunori ada no giber barach ci lok ene pe lok mabeba ina no we Yes. Pian kam madong ke wani duak cente ci yen be wani a duako no de timo bal. In fact eno bene tam pero wa ni ngato mo kwanyo tuero ni ngamo duak cente tam ke mia ni na we gini kama ti yeni pebe la pinya la ling duak merengo cente eno niu pian la wacho ni duak cente mi do bet kor watwio karoman en to bene inge mapati eno ni cente eno mi ngo duak cente pe gumaraj eno ne matiti me PDM kama pol ci ine do diel to moya ina ku Makechi. ku kechi do gen to mo ina we Yes. yin motime duong amero mini la bola chero ma atie adok gang last week ma atie adok gang la diet mojoha ke yo ebero chairperson LC3 LC2 chairperson wacha ni nini wakichen ana yen cha jure amba tie lok pa PDM eni loketi akelo lure miel komwe ken gang ki wach ki luo ni chara signing attendance register be ka choke mo karangich me PDM eno ka choke an pa chero achwalo gir dano me kakara
Ci pore ni anna a chualo dar me ka kara ni. Akatia. Akatia. Awa ilok en de ti penya me nono. Pe pore. Pien nga de chuale ni cherwa ki chien lo kun. Beno kero no be. Pero no. O mio no en bene o kerro. Ina anwe. Ci lo ga dati ma pe mir yeni. Pien kar duchu program bieno chene ne ki lanyo dano kok ling mo program mo kene bieno chene ki lanyo dano kok ling dano ngiyo no do ki lanyo ngo chente an bena ti ikin da gamere duana ikin lutera mo kene me don gen gulo ka chel kwedwa ni mano dano duchu maguloro chingi i chente en gudwa ko Okay. gudwa ko wek chene enu ni gire oti teach mamiero enu ngo oti kidong wek PDM oti me mabe peki ngol twer pa dano ko ki dan polo ki wek o PDM mi ki lime ki twer ne ki jemi ne wen o bon ngata no miero ngo o bore chidong bene kai por kumbeti ki gien matika time ikin gang wai chawani anatamoni uno waramu losing unyone waramu ruenyu madong tiki begu eno mier wange ni PDM benetik program ma furube obe mete furu dong wa hadera ngwen so no keri eni poti me mabe ma mwa mabienu dong nowa no yedwa bedong kitelo no wa planning mabe chibene dong olo ka kenyu wachawa nong magoba i constituency na kumberi chawa na iati yom PM ni planning man pa local government tika time la wo maja an bena bedu i planning a chel i ward a chel me town council an ne kuma a bedu bena ye i local government planning me parish level ni a bedu ye chilok ma waju kunu ena ye ni meno o miero gendo ngunge kumbeti ni meno kai kar me planning kuman gen go ker wigi ni inge gono plan gi odon wenje me magimiete o time i financial year in para financial year as a beach ka kenyu don genge wani okay eni watamne rwate PDM romo konyo wake gien na kuman inenwe Need assessment. Yo don't why okay eni don source me income money tie ma PDM romo ko kwede eni waramo nongo konjwa ke yo web eni mirwa tim wane kumwa eni waramo nongo konji board government eni waramo nongo ki board private sector eni gwa waramo nongo ki board NGOs kake logo ki lor doga weng mabe chitime ma gikne awachi gibeni parish development model mo peramo kelo alokaloka kateke personal development model pe peramo kelo alokaloka kateke household development model pe peramo kelo alokaloka teke village development model pe PM yar pe ke yero ke jae yar peramo chung le bon luire ka yate ke luone parish chino luire madone villages no luire mala bebere ni gine households on luire matien madong mioro chui pini ke come individuals ngara chela teki luire chare petikati luire mala diana petikati luire ma dit pino cham so petime Tongone wiye amunyo kitika wachini mirwachi ti chena mama na. Okay, sure. Kono watika neno kitma wadodo kwa dog program honorable. Kai neno analysis pa parish development model wadakong i personal ki household development model. Wa
Paul Padano ketika nero ventures ma part ento agenda ma mego ma dirt tie e lokum fu nero ne ki promoting agriculture ki dong bana in one of the things my team ma tek ma we po enemy gengo kuko mi ngom dano teach ma be ki ngom ma megi which has been key on your agenda ne while we cannot be with everyone at all the time, at least down take resources, manuk natural resources, manu mirguti kwere mabe. Personal development model, household development model, in lokum fu, tamiti kwe keta dan romo mete kwere mikelo nerma tut meriemo chan, riemo kech, kiberi kwa mabe, idoga ima megi, kono wa dori wa programa. Pichawa mape, ana mero min me tamari eka. Tamachel. Ena yeni ikar ma wan yang mon kerwa ki ken gangwa ono achule kere jo ma peke diang gi jengi kum jo ma tike diang no gi wat ber ka kul diang ko kum beti kere ngara don kelu wa diang me no en ngom ma yang wa kwar ye diang be don wa belu gio wa char gio wa belu gio so akul diang no pelare lo ka ti wa ki dano wala akul mo ni dak futte lare akul yen Akulian fulare. Merno. Pedro yen. Woodlots. Okay. Goro yen no ya kulgi. En fulare pian yen en po biaki akenyu cerca yelo neba. Keri ngom matidi futime. Dok bene keep a constituency na ana tiga pursuing program wa mo ma wan wa ye ni meno la tiana chel eka chel me yan wati ye kwak mateno town parish development model ngara chel personally mi arwa ini okay ara kul yan na beber kwe so ochaka kul yan number 2 akulian no pote wayo lie jate tirada aku jo bera kok la chajani lie chima raj mada jam ke lawol ma ci tere ye so anoni kumbeti penem chalo ginu moma piata kutwal ento in just 3 years no chaka nano lubu gya ngoma in mati akulia nuni ala no tie in 5 years no kar ken chane pe hope tie so an bena ki constituency na ana distributing ko di maramo ali piar bi la beach pe kwat ma don tum eni ano target what team distributing ko di maramo ali miario mo ma bien an wa bitimune annually wak jo ma gi yet me winyu ka chel ki an gen go team go lock tam gi akul go betie no akule ko dong ba and no akul yan lok mario ene mier we jump the queue mier wa lock tam wa ki kum jim ma dong jui tirat wa mere ene vua cheli kumuranga kosoya kogiango tirat wa ene vua di cheli bedong ka te record dong chima chek ma dong pe romo dong no wa dong ma tajwa chalo kumbedi chawo do ai ke da piat bedong pe ngo pe chek ya to jim ma chek fu duata ik peno wa ti cher de oro ene idwe ma chel idwe ma rio in ni am dai penya dwe ma chel dwe ma rio no lo ba chule ni long green vegetables pe yang chon a chule gi toyo bo for example no wa bo mu to be ngo pere ki kod ma chi chek eni pingo pe watim jimi mo kiti eguni watim jimi ma waramo cheko gi yo yot and then tutwale makeromo preserving makeromo guako makeromo tuon chike guako tie jimi mo kene ma ke system wa no ke guako mabe tutwal system bedo balegere wego don kumbeti winyo afrotoxin o karo kumwao kun yang wa guako gwa nywa wa igoga loka afrotoxin mo pingo pejel dano ke guako kali dero para romo ke la worre la bon aye la mo endo kumbeti chawane chipo cham ikicha I art Okello dong look beyond gana wangeyu afoyo twa afoyo yen mi beru kan iberu kwedwa ru painting loko beru tek wachen any program mi abogalam honorable Okello Geoffrey Charles Komlock polkare
wa mar nongo welo mag biro kan no tamani lok mi aboga bene duong ento picha manok ki ben dong chaw mi tiu chene ben ti kene kenyo pe wo mete ki program ma no keto mi robet kwede ento bene gima wo chini Charles tie kan ma wan ka mi nongo en wo big mete ki kelo en kan we ko nyak kwedwa lok ma pigi tego i Wanwo TV gen ma kwanyo ki bore otiano nyodik matin energy mario mi achiel green space, green economy, ecosystem, mamegwa miro bet green. Green watimo kening chako peto yen, uluoni ya cool. Ka soya bin tika to, ka ini piero yen, diri maja, ye kwanya kware, no tie, woodlogs no mete, jimi mi yupo art no mete, you must invest now. Teru gira kare, tene bene let, piem yen petui, ni anario, nyudua rio, kita ini miro kwerni. Mia gike o miyo tam, yang liyata kake furo ka dong liyata ti in excess no ke berdo ke carry wiching ki preserving diri wana charo mo muri mutere chalo an ma mar mutu mutere no anoni atimo mi amura tie in ma ke imir ma to chayo diko ni pe biono ka wile mugati pa wegi ni ki twoke mutere ke chamo bo eni mo wan woro ini ti ko gulu chane o chamo original bo wan mo ti kampala ni ke kelo wala fori Ngom time mo wek won poti ka gwako kit ko cham ma yaga yang achuni no gwako menu gena piertek o dok chen ka fu nero ne fu ma romo kelo Alokaloka e ko ma megwa wabe mete ki kelo welo ma pat bene wa ngeni honorable Okello Geoffrey furu bo mete ki bedo kwedwa e Wanwo TV o dik matin o ye ko wachiti chen ma manok anya pat Robert Laruwe. Yup mai beru kaneno ne lekelia ye Sam's Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisits melayata, crisits megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, no apora mamite.